Kebangji surhini rengkora trok aningkan lake Assam Assembly ki leke padoponji aningkan lak. La sojok non malom racharia songatum methanga songka chepahai jia phan do desang se porahut lakha kre troxi socheng dhenta constituency ke parlo Kothalguri karbi hemtunalong Bharatiya Janata Party songpen socheng dhenta Mondal klembang amai kepaman pon. Bangso melong kecheng si songalama inthur ponsi sama prabha mukherjia phan kachikimo padoponsi bande mataram lunpen me pangcheng pon bangso mai socheng dhenta mondol maipu kamsing be kachari ponalong aluhia manpen karbenglong district BJP maipu rolen kiling kachetong dunalong KACEM kachirong PP dun maipu sundar singh kramsa socheng dhenta prabhari billingson phangcho District Mohila Morcha Kongchun Bangphi Patmatok BP Pendanglok ki ongdungatum chetongdu. Nilitum bangso BJP Racharia Songko Sonpensi ki pangtang pon thekjima bangso puthaksi pini bangso klembang amayalong jasemet ningjepon. Lapen solar project abangke cancel that pua bangke kali. Non an setami do bomlang setami komatne ki hoida majoksi bengatum cancel deadlo setami KACCM rong hanga hinpen ajat pen setami bangso solar project ki pangni jia phansi bor ipon begji pusi KABJP maipu rolen killing pen ningjepon Mondal amai pini executive amai nilo se Ladakh Kothalguri longsi pedolo Dihe koi pini labangso executive mai pe doge lage anggothon organization isi arondo cheklojoni pe ne phong lo tangpe nilitum ge mondal executive ge donang pol son attaksi district ta donang pol state ta donang pol national ta lasonsi dolo asi pini abangke pini ge chengsi lo committee kimi sengdet pe na bangke pini aprangsi executive committee dolo si labangso executive committee lo abangke nilitum Nitu organization anso se kosonsi ke pang tanggima la pentu non ke banji sihini a program do la so a program mo khan stami pini la so amai long si chingki than lo si la bangso June July ang bongana bangke pini barikha por saiti ki por pot lai hini ke thom a program dengku ponsi lai a program claim pot po atumi hata Karbiangla Autonomous Council ACM press conference long kan ninggelo kan labang so press conference long ke nilimitang da dodun lo party ya hoy kan bangke to se dak CM sir Dr. Triam Rohang mata ninggi daglo di solar mane solar plan bangke lake cancel kali non puta solar plan bangke lake dolan whereas government pensita solar plan bangke non puta cancel se lage la sorting se dolan sita bank pen nanga finance dunji tum Asian Development Bank pen komane itu obijug pidamlo complaint pidamlo laso joini non amarke funding bangke non amarke stop lang kusi lason ambe a decision ke solar Socheng dhenta pen Bharat Phangcho KTV News